naik keren ni what mixing ni atli. Ka election MP it is not under authority. Ka election MDC yes government has to do it. Temen ta bapin mix up bapin ong perlong syai kata na perlong syai kata hak wede ber camping am juba pe. Ya kan nama kada election commission ka banle ka kam. Te hak wede pada bat ka discussion that's what I'm saying. Kung makolong ta kidang sudah tahu ya kata ka delimitation committee. Umentri rang ba sembut dengan jalan mekhlia ubak person tensong. Ula ong ba kipai ba kemliban sotu bakla. Naman baka election jalok sabha baka election district council ki affair ka wi ka wi ba kemdan jinge dei setia. Ya ka election jalok sabha la pelong deka election commission kat ba ya ka election district council pat la penyai dak sarkar jela. Hamla kali la kan long shwa ka election MP ne ka shwa election MDC na kaliang jang ba person ula ong ba kemdan jinge sno ki ki art ki election. Hai kabade baka jing thung jong ka district council ka delimitation commission dan ni ka delimitation committee ubah person ula ong baka sokai kali objektif alokane bat kala batharu ya ka district council bakan pendep kloy kalbala ya kan ni ka jing pihak ya ki constituency kajing temu jong ka sarkar pak kabade nakalian kenal disi kabade ke election district council cha KCDC ba JCDC Phi yemanta ngatrai recently governor udang constitute ya kane ka delimitation committee jong kini ke arteli ki district council khasi anjait ya but menta they are on the job ban reorganize ya ki constituencies te ya kane nakaliang jong ka government ru ngila ong speed it up instead kenang ba haka next election kabamot omsu dakaju ka konsensi ka barim mereka niat nok de konsensi bat mai hakaba kiri organize tambah kamut pat de ban ong ba ngin increase ya kasit namar kani ka de ka constitutional obligation ka bangimla ban ong ngin increase na ka harpun dai sa kasau ko sa kalai ko te kat kum ba kalong himata ka jingkerpat na kilian ki arteling di social kalong ki ong ba ki ko ban le ya ka delimitation namar ba don ki konsensi ki ba kham he wat ban ya ka konsensi MLA ru tena daw ki kwa ban le ya kan ka delimitation tena kalian jong yiru ngi ses bakin penploy kat bala people ne me ka thong pat ba eleven pendap ka por biang tan ban yo pelong ke election kumba ka di berlong ban na ong ko jong samai ong ka thong ni ong adil as possible ngatrai kata de ka thong adil as possible baki de ban penploy Kani ka MDC election, kamu kawan soal MDC election na kawan soal MP na peluang MDC election hari MP. Ya phi naik keren ni what mixing ni atli. Ka election MP it is not under authority. Ka election MDC yes government has to do it. Temen ta bapin mix up bapin ong perlong syai kata na perlong syai kata hak wede ber camping am juba pe. Ya kan nama kada election commission ka banle ka kam. Te hak wede pada bat ka discussion that's what I'm saying. Kung makolong menta kidang sudah tahu ya kata ka delimitation committee hakaba menta kala on the job bat ngi naka government lu ngila ong ngi kren ba sai employ kat bala khnang ba nginyo namar ba sisin ba le ka delimitation kindon bun gi kenjinet kinan hakaba wat electoral kandon gi jikala nang ne nang tai khandiat kan soi kata ka konstitusi kepala se kepadon sauko le san poja kan mino setang alhusan lai poja kita formalities babun magwan tenang rami ong ba penploy katala kenang ba la dep nang ta insa sim ni karai So the state government